Umwataka Faringanya w'umunyasenegali n'umwataka w'ikipe ya Rayon Sport. Umwataka rero yaramaze amezi agera mu 10 atagaragara mu kibuga. Uyu munsi kuwa gatandatu rero yagize icyo atangariza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri rusange, ndetse atanga n'ubutumwa bukomeye cyane kuri buri mufana wese umukunda, ndetse n'umufana wese ukunda ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Ibingibi yabitangaje nyuma y'uko bari basoje imyitozo, avuga y'uko rwose afite byinshi yakwiye gutangariza abakunzi bayo, abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Murera, kuko arabakunda cyane ndetse kandi nabo baramukunda cyane, ndetse kandi yabashije no gushimira bamwe mu bantu bamubaye hafi muri icyo gihe cy'imvune, ndetse kandi azishimira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport budahwema kumureberera muri bimwe ndetse no mu bintu byose yari akeneye ubwo yari ari mu gihe cy'imvune. Ndetse kandi uyu Faringanye yavuze yuko yiteguye 100% ko ku cyumweru agomba kugaragara mu kibuga, ndetse kandi avuga yuko ikipe ya Rayon Sport itazongera gutakaza amanota. Ibingibi uyu mwataka rwose yabivuze abivanye ku mutima. Ese koko twitege iki kuri ikipe ya Rayon Sport? Ubu ngubu yamaze kuba yagarura abakinnyi bayo babiri, harimo Asumani nawe wari umaze igihe mu mvune, ndetse n'uyu musore wacu Faringanye. Ese aba batipe nibaramuka biyongereye muri 11 bari basanzwe bakoresha, ese biragenda bite? N'izihe mpinduka zishobora kugaragara mu kipe ya Rayon Sport? Ese umutoza Faruzi ni igiki ubu ngubu gikurikiyeho nyuma yo kubona intwaro ebyiri, intwaro karundura zigarutse ndetse zigiye gukora ibitangaza? Rero uyu nguyu nawe akwiye gufata imyanzuro ikomeye cyane. Ibyo byose nabyo turaza kubigarukaho 5 kuri 5. Imyitozo rero irakomeje, ndetse kandi byinshi bigiye bitandukanye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport nk'uko mwe mubizi ko tariki ya 22 inteko rusange yari igomba kuzaba, ariko bikaba byahindutse. Ese ni iyihe mpamvu? Ibyo byose rero ndabikuzaniye 5 kuri 5. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utacucikanwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi mu kipe ya Rayon Sport.